Hello muntina namite hozo si limna kahin nei kiron chule tuni khu burte ni sim som li sangni le somni le kuma ding in jong tu su chum chum ho phun do na nei kitaw hiti achi sa nipha masanga okul district sunga li tana ke boina to kangpopi district sunga lungwiram khuwa ke boina chu gamnei ding ki chu ji a hi tin United Naga Council in asayuvina hi UNC in gansim nia chun THUSOH bolovin chamna ding le thu dia thu tan na ding kide a hin athu chaina sim na ding lampi ki ngai tu jing ding a hi atiuwi hijia munchum chum te nia ke buina hi athu seila boina su jam sa lo ding a hi ti hi UNC in ki he a hi atiuwi hinla naga ho thu sim chondan le gam ho bit na hi su boi ding ki phalo ding a hin naga gam ho su boi na ding to gun ho chu ki le thu ding a hi atiuwi naga ho le am ho right jana piding in mizo se koma nge na aneyovin khat la khat ki za tua chamta chen khom theina dinga zo pan la khom ding in jang nge na anei kirovi KUKI zule meiti ho ki ka ki boina naga hon koima panpi chum anei lo a hi dan United Naga Council in avelin phun do na aneyovin naga te din mon ki khianai lo a hi atiuvi li tan ki boina thu zong tu chana thu seila hinai lo a hi atiuvin achi sa February ni sim kwa ke lungwiram khuwa azana bon mai chenne in ke halna thilso zong adeisa lo na thu aphomo vina hi litan thilso aku ki thingnoi hon Indian Army ho masanga meithara kapovin mi asulungling laovin KUKI hon naga ho in ahal nawa Indian Army hon aki thu pio hi tin zong Army ho chunga ngo na hi atiuvi Okul district sunga boina umzia sorkarin internet ana khawchu gansim nia chun alado kitawina hi sorkarin achi sa February ni sim so ma chu okul revenue jurisdiction singin ahob josia ninga dinga internet ana khawa hi kangpopi district sunga lungtin subdivision le kamjong district sunga pherjor subdivision sunga jong ninga ana khawa hi internet ki kha hon do ding chu Manipur governor in THUSOH ana bolahin ki boina mun ho din mun ki via chule internet ki kha zia mi pi hasan ho het pin sarkarin internet a kha chu a hon do a hetai ki ti sarkari internet mangcha ho online platform ho aman cha pharule mo pun nei ta aman cha wa internet ki kha sa na ding thil a bol ki lo dio vin tip na ani na hi ta san thei ta kha thulhut in aseina angami tribe le KUKI community ho ke ka kina ki botam na anasu eketi heji thilso chu Mawao village meji famous subdivision chumuke dema district Nagaland na jani jingka chu kinil botam chu anasu a hi eketi heji deilo ta thilso to kiseya wangsirum tain thilelo ho ki su sit pi to na le husunga in le gari ho ki su sit pi ki hal tu ho jong anume eketi in phep khat ki hal akim muin gari ho jong akisu set akim muye keti Nagaland police ho in ki buinamun area chu ahindalun chumu kedema Dimapur per 14 km gamla hi Dimapur le Kohima bana dinga mi tamchen na pen district a hi keti Okul district sunga li tan sarai ho nga chen khom pi ho to ki boizia in la lo da la hodingin saitu MLA pu ho khulet kip gedin wang hom nia chun ki thu pi na anapi na hi ho khulet kip gen thalenga mi phem hon an chang back som ni le relief material chum ho chu kangpo pia committee on tribal unity relief committee ho khuda anapi lu ri na hi hichizo wachun kutulam kai hon MLA pa thil pi ho chu cycle langa ding in anatha ovina hi MLA pathalenga hungkal so hon aseinawa ho kholet kip genin ki buinezia in la lo da la hung ho din mun gel khona ane hi tin anasevin hi Happy Village Authority hon jong li tan sarai khom ki buinezia in lo ki hal la KUKI zo ho dinga blanket som langa enchang bag group chele dangka sang som na sang thum ne za thum to silechen bora som na ni ki thu pi na anapiu vina hi achi sa mei ni simthum sangni le somner thum mei le KUKI zo gal ahung do akodin Indigenous Tribal Leaders Forum in mabana ki thatu kimat do le thilelo ki su sit na ho su beiding bidoi nei pumin political solution ha tain ahin lang sabjing ina hi achi sa February ni sim som da ni sangni le som nil guba
ITLF meeting khat a bol na KUKI zo te adinga political solution ahungum do ka sia meitei koi macha KUKI zo gam sung kilu sa lo dinga hi tin thulu na aneuwi hechi ki thulu na mihim hin kho ven bit na ding mi pi te boina lo ding le kina akibon ho so sang lo na dinga hi heja community zo si authority hall le stakeholder hon ITLF thulu na jana api chia chamle lungmonum theina dinga ga ta ke thulu na zui dingin forum in tim na anei na hi Kisam ningthim zau singeti Andro Assembly Constituency kun Congress dikera election anatet khat Kerala pansa businessman khara kun sumdangka crore 1.84 online a lep thula anala pizin Palakat Cyber Police Kerala hon amanu vinahi thu khul chilna nei hon asei nawwa hichi sum lep thula kila anahi August le November sangni le somni nga sung chu ahin hichi pha sung sun Kisam ningthim zau sing le akiwopi mi phebin manakara cheng mi khat online sale trading platform a asum sanga tamzo nungpi dinga anhlep thwa hi tin a seuwi alhep la pau chu amasapena WhatsApp a akho piwa ata sana dinga link phep mangcha sum hlomcha invest a bol sa masaruwa chule hitia chu aban bana sum tampi trade ahin bol sa wahi transaction masalang ho chu D10 achilhanan mi ta sana dinga hitia chu anaki bol masahi khat hon ahin ta san tingole sum atam che trade a bol sawa a chaina dangka 184.52,524 lang single alloy ho bank account chum chuma a hop khan kirwahi hiji se abo hilova singchunga hi Maharashtra Karnataka Telangana Uttar Pradesh le Kerala a cheating case nga jong register ki bol sa hi hiji a ko hile social media platform le messaging apps ho a online trading scheme sum invest bolding ahung kita dole mo ta san lova gel tu masana khulchil na nei masadingin police on mi pite het sana aneu vinahi Chief Minister Yumnam Khemchanin wanghom nia chun interceptor vehicle ni lhado na anei to kelhonin Manipur Heli Service Officer web portal hondo na jong anei na hi Hichi Chief Minister pan achi sani khu City Convention Center a National Road Safety Mon sangni le somni lup khum khana kin gun ki man na anei hi Jin gun ahi tolana ahulimna government tha hin lamlin transport infrastructure ho hata ki simhoi beding a hin hejizala lamlin tu sin ho jong hung all dom ding a hi ati interceptor vehicle ni lhado na anei chungchang asei to khilhon chun Chief Minister pan traffic police personnel ho le transport department a staff ho seiphatna lekha apin ningkuma amo hin traffic dan palke ho ahama do pen wa hi ati Chief Minister pan District Transport Office ole Traffic Police Officer hinga Traffic Control kiti pi do na jong anei na hi achi sa interceptor vehicle kilhado te ni sunga traffic dan palke ho mando theina machine jong umahi hichi gari te nia chun high definition camera fit akibolin 4D radar le bridge analyzer ho jong aumi hichi gari te ni hin ama do the ho chu over speeding helmet khulowa gari neu tol ho ama do ding apet pena e chalan ho jong aka pe thei ding a hi DTO le traffic police officer ho hinga ki pi do kit sunga chun bridge analyzer spring post delineator post baton light fluorescent reflective jacket traffic cone handcuff wheel clamp speed gun handhill megaphone helmet le raincoat ho jong aumi Cabinet Minister Govindas Konthozamin India sunga kumsi le lamlin tu sitjin mithi 1.8 lakh awal jingin traffic danjuilo akho danjong aseina hi Cabinet Minister Khuraizam Lokenin aseina amita kebin traffic dan ahead over azuilo haimo ahiati kingo na chun Chief Secretary Dr Punat Kumar Goel le Additional Chief Secretary Anurag Baspai jong apanglhoni kingun ki man to kilhon chun tu masangjeb sadak suraksa jivan raksa to kisaya marathon race le painting competition a pachana sangpen nei ho ki pathil pi ho pi na jong aneuwina hi kinguna chun short film khat jong akabovin hecha chun MLA ho administrative secretary ho skur simlai ho le zilkung hon jong pan alawina hi Haptakhat ka sunga khusunga donding tui thing lhun sa na ding na to akibol lo le
hichi huwa forest officer koima honglu theilo dinga hi tin wakha khun khomi ten het sa na aneu vina hi het hei khat chu hichi wakha khun hi in Faris district Khetrigao assembly constituency hop sunga umahi wakha leima chinga water treatment plant kisim lo sin achi sani hu chun wakha khomi ten to mun ki phin na jong anabolovi agi phin na wa chun water is life don't restrict construction of leimaching water supply plant. Let's live together, provide water to Wakha residents. Don't violate our rights le. No delay in forest clearance kiti thu chengza chum chum song ata do vi. Thu so mi hota kheulim na mayang lambam bridge ma kiti wakho khun khomi te kharin. Jar Jivan Mission JJM noya wakha khun song pangahin hiti khwa kunin beneficiary zanile somnila ko omiati. Website achun inbul somgup la ko tabangin de water connection aki bolta wetin aki sein ahin la ata inwang vengsung khusung koi machan hichi JJM noyin imacha phachom na aki munai puitin asei ahung lungding mar sangni le somni rupka leima chinga water treatment plana reservoir khat kisim do dinga hitin PhD officer hon anaseu viati leima chinga water supply scheme anum namuna water treatment plant simna na to forest officer hon azada ovin hichimun hi reserve forest in ahobahin to a water treatment plant ki sana ding munjong fitsom nga kulka sebo hi tin asai kidi reservoir ani ki simjong forest officer hon lesit avu dim kitawi tu ni chan gya tui don ding le ne ding hi private tanker ho chunga kingam ka hiwin akin thei pena PhD le forest department in tui ha sat no ahin sulhap dewin nge na anei na hi February nisim somla thuma kun Deep Highland Women Welfare Association in khosung le vengsung lampi hoa duty apu panova khosunga boina sim om ta lo na dingova panala dewa hitai tin Deep Highland Village Authority in thupuna polovina hi khosunga boina sim om ta lo na dingova panala dewa hitai tin Deep Highland Village Authority in thupuna polovina hi Deep Highland Village Authority in gansim nya tu pun anei nawa nam chum chum tampi chen namun a hi jin Deep Highland Village Authority in khosumi pizosi lungmong le lamong ta akhosa theina dingo gel khona zala numei ho duty pu na hi ki panding a hitai tiuvi gamla namin meitei gal akido jing laya pan khom na thei zosia pan la khoma thajit khom ding lungtublin penin akinei jing a tiuvi Deep Highland khosunga namkim cheng zosi lungkhat le thakhatta pan la khom jing ding le nu naw chapang lungmong le lamonga akhosa theina dingo chole kengailu na to hin kho man khom jing theina ding akidei pene tin jong aseuvi galatul melma tha ta to kido jing laya February ni simsom le ni zana mel hello mi phabin compound weng Deep Highland na mi pi sulungling lang thei ding chan kilom lo ta acha lo phamo akisan demna sang ta ki phung do etin jong authority asei kirovina hi thu phun hi khosung mi zo sin hethima duty po ho suboi lo ding in het sa na jong aneuwin ko hi jong le Deep Highland khusunga buine sim auma nu naw chapang lungling law ta aum na dinga pan la aum kha le khusungin mo ke polo ding ama mi malin mo ke pu dinga hi tin thu phun chun a ke sei Jani February ni sim somle thumin leader of opposition Rahul Gandhi in gamsung munchum sumapat farm union lamkai ho parliament house complex a anakeu khomofin India le US interim trade deal dodal na dinga movement pat ding dan le low ball ho van bit ding dan ngai kho a hi thu aseo na hi Gandhi chun hichi trade deal hin loga thilsu tamta hunglut na dinga kot a hon pi ding muchi tamta injong azui pe dinga hi atin chuting India low ball ho nasata a hin su kha diu kiwa na ho jong loading India food security ki chat din mon alhun dinga hi ati Gandhi hin Prime Minister Narendra Modi hi anti-farmer tin ango in chule dila hi gamsung azu do hi ati US le India trade deal hin US a farmer gamlin tata low ball zo lo ho aphachum pi sa zo ding alangkhana Indian farmer hon amo hi atet lal diu wangse zo diu hi ati alangkhana Union Minister Piyush Goyal le Shivraj Singh Chauhan tenin deal hi asai phalonin low ball ho ding phata akiweng bit a hi ati lonin Agreement hin export atam sa ding Indian product demand hung sang ding low ball ho dia wang phat na hi ding a hi ati government in low ga chum anchang gehu kolbu soyabin le alu ho phata akiweng pha chule dairy product ho thodo langjong ki kha hinayati farm leader ho le Rahul Gandhi chun deal do dal na dinga
Ahoblina national movement angai dan aseovin low bor mi hoding gelna amahoven bitna pi ngai a hi atiovi Gandhi to ki moto farm leader hola chun All India Kisan Congress chief Super S Khaira Ashok Bhalara of the Bharatiya Kisan Magdor Union Haryana Bardev Azira of the BKU Tikari R. Nankumar of the Progressive Farmer Front, Amarjit S. Mori of the BKU, Shahid Bhagat Singh, Guramnit S. Mangat of the Kisan Magdur Morcha India Le, Hamid Malik of JK Zamidara Forum Hozong Azauvi. Hichi meeting hi Gandhi and Athusei, Amachunga government in case file zong le. Low ball mi ho adin pizing dinga hitia asay nunga hi. Rahul Gandhi chun low bola and supply ho de danto kikalin Modi Sarkar imadil ki bol sa phalpon te ati. Achi sa kumsang nile somne thuma gale tulzia Churachandpura relief camp ke hongdo ho la tu chena akisuma ahilo le ake khaza chu gum ahitan hi cho hi le AG school hin hichi hi achi sa sang nile somni lenga December nisim som thublan khana ki kha hitai chule simte in CRC ke phachom Kangpai Community Hall PHCD Complex Headquarter Wang chule yun hostel ke ti hi tukum January nisim ko achu ki kha hitai tin Government of Manipur Office of the Sub-Divisional Officer Churachandpura kun thuphun ki bolchon asaina hi tu ni khwa dinga thusu LAHKHOM chum phondo na hin nei thiu hi chen chu hi tan ti